Dwi'n ei cael 100 V-Bucks. Croeso i'r stream, pawb. 100 V-Bucks. Yn dechrau y dair stream. Croeso i'r stream, pawb. Wrth just chwarae Battle Pass. Oh. Ond ie, dal aros i download. Bron yna. Mae'n rhyw reswm. Rwy'n ffeindio bod Epic Games yn trash am like download speed. Mae'n insane. Like Steam, rwy'n cael ar Steam like 800 megabits a second ar Steam. Or mae gen i Oggy fibre broadband. C3T. Oggy. Yeah. Where? So mae'r download Steam yn insane. Ond Epic Games, edrych arno, mae'n just like download y tipyn bach, stopio. Download y tipyn bach, stopio. What? Go to servers out Epic Games. Yeah, come on. Neu like a techneg lawrlwytho. Just lawrlwytho popeth, wedyn install o. Paidwch lawrlwytho a little bit. Install o fe. Yes, i mawr. Oh, hello? Ond hwn ar rant. Is di... Ah? Oedd y rant i cut allan. Mae'n cytio allan. Ar Discord? Ar Discord, ia. Oh. So dwi'n gwrs oedd y rant... Oedd edrych na mic di'n disconnectio. Rwy'n mynd i just gwrando your stream nôl. Hello, test. So dwi'n gwrs oedd y rant... Oedd edrych na mic di'n disconnectio. Rwy'n mynd i just gwrando your stream nôl. Hello, test. Yeah, hwnna'n swnio nice. Hwnna'n swnio okay. Come on. Right. Beth ni gwybod am, like, Fortnite Lego te? Unrhyw beth? Dwi wedi gweld yn cael ei disgrifio fatha... Bright. Oh my days. Oh my god, dwi'n wedi gweld skin. Dwi'n mynd i fewn i Fortnite to spare skin Solid Snake. Massively popular video game Fortnite has launched a high-profile collaboration with Lego. Woo! Crafting has always been a key part of the online shooter with more than 400 million registered players. A survival game mode where players will do the crafting with Lego bricks. Seems to have drawn inspiration from Minecraft. Okay. So beth di hyn, just like survival game mode. Like ydi hyn... So mae ddim Battle Royale te? Mae'n like Minecraft? Na. Just byw? Minecraft. Dwi dal yn gwybod. So, and the moments clearly inspired by Minecraft. Yeah. There are moments clearly inspired by Minecraft. The player building a fence around sheep. Ah, yes! The classic Minecraft gameplay element. Okay. Creu fferm. Ti fi'n build yn adeilad... Oh, ti di... Whoa. Be di ffein status y tu na, ta da ni ddim yn chwarae? Status y beth? Ti fi wan yn buildio uffar y tu cool o'n, iawn? Sorry, rwyt ti'n river audio fi completely cut ar allan am eiliad fan'na. Ie, mae mic ni'n mynd bob yn hyn. Dwi'n meddwl da ni'n build y tu, iawn? Yn hwn wan. Ie. A da ni'n mynd i nôl i chwarae o'r sisa. Ydy tu ni dal yna? Ydyn ni'n mynd i instance yna? Ydy next door neighbours ni, pobl sy'n build y tu tocho ni? Yna? Rwy'n ddim siwr. Ddim meddwl mae'n mynd i bod, like, pawb ar un server. Falle, like, no, sa'n siwr. Dyma, no ni ffeindio allan. Ie. Mae'n just mynd i cael ar Steam. Just i cael tipyn bach mwy resources. Steam. Methu, mae dal gig ar ôl. Literally, mae Epic Games mor gwael am update speed. Mae'n mynd 19 megabits. Megabytes a second. Beth ydi 20 megabytes a second. Megabytes to megabits. Beth ydi 160! Okay, mae'n mynd 45 na. Beth ydi hwnna? 360. Dal ddim da. Os na... Literally, roedd Os na ffolc da... roedd y Steam fi pryd rwy'n lawrlwytho yn top o all, like 860 megabit, rwy'n meddwl.
Ydy tic throttle downloads chdi on? O, paid dweud. Gobeithio ddim. Bydd hwnna'n absolute meme os mae o'n. Bydd hwnna'n absolute meme. As in, pam hwnnw, ie. Ble mae'r sen hwnna? Wt at y robot, yta. Na, mae ddim. Mae ddim. Throttle downloads ddim Ddim. tic. Remember hwnna'n, like... Ydy use proxy chdi mlaen? Wyt ti'n rhedeg rhyw fath o Na. editors? Na. Wyt ti yn rhaid allow auto-update? Yeah. Oh my... Yeah. Dwi'n meddwl mae'n mynd y robot i pryd mae'n, like, Epic Games gwneud rhywbeth. Mae'n hilarious faint o opsiynau sy'n preferences settings. Hwn. I cymeru efo fatha. Rwy'n casau yr Epic Games launcher. Mae'n awful. Mae'r UI yn awful. Mae'r settings yn awful. Mae'r downloads arno fe yn awful. Mae'r bloody games library layout yn okay, I guess. Ond... Yeah. I'm gonna cymryd mor hir i dangos. O, argument chdi, dwi'n gallu cael gigabash am ddim, wan. Gigabash, 50 gigabash. Ond mae'n 20 quid game, which dwi'n rhoi y clod amdan. A dwi'n eisiau bigio hyn i fyny fe math o gamer, ond dwi'n gamer sy'n cadw fyny yn y gaming space, a dwi'n rhoi y gol gigabash o blaen. Oh. Ond, mae'n am ddim. Gdewch ni edrych am hwnna. Predecessor, be bynnag dwi'n na. That looks generic as shit, ond get. Ble mae rhain? Ar y rhain like a free games? Yeah. Gigabash. Unwaith yr wrsos dwi'n agor Epic Games Store, wel dwi'n chwarae Fortnite no. Dwi'n mynd i Game Store, mae'n dau... Pam ydi audio fi just like, hello? Okay. Hello? Ers i fi dechrau download hyn, mae'r audio fi wedi bod yn, like, cyda allan. Mae gen i fi 176 games ar Epic account fi, da. Dwi wedi talu amdan. Oh, God. O 176 da, dwi wedi talu amdan. O, gysi Alan Wake am ddim efo GPU fi, so mae hwnna'n cyfrif yn purchase. 1. Yeah. Damn. Hwnna'n pretty... 2. Pretty good. 3. Yeah. 3, 4. 4. 5. 5. 5 game dwi wedi prynu allan 176. Nice. So mae'n rhywbeth i ddeud am hynna. A maen nhw'n pethau da, ti'n maen nhw'n... Yeah. Steep game, siw hwnna am ddim. Steep and good. Mae'n hoffi Steep. Yeah. Ro'n i'n cael hwnna prif ar Uplay, remember? Un o'r games gorau fi erioed, ond mae gyda fi ar Steam yn barod, Into the Breach. Good game. Into the Breach. Dwi wedi clywed am hwnna. Yeah. Beth ydi e? Ytha... Sy'n gael o fod o? Tactical... Basically, ti'n mechs a ti'n gwffio aliens i sef y byd. A ti'n grid bach pixelated, ba. Really cool. Nice. SnowRunner. Oh, yeah. Jurassic World Evolution am ddim. Dwi'n gwybod ti'n licio hwnna. Nice, yeah. Night in the Woods. World. Gyda fi Night in the Woods. Dwi'n gwybod hwnna'n highly regarded game. Nes i ddim yn joio. Night in the Woods? Yeah, hwnna'n good point and click game. Yeah. Nes i ddim yn joio fo, ond dwi'n derbyn fod o dda. Rage 2, just don't go there. Rage 2? Control. Nes i Control am ddim. Ti'n cael control am ddim? Oh my days. Mae'n nath nhw ar y pryd, oedd rhaid Control am ddim. Yeah. A wedyn, rhaid y DLC ar offer. Yeah. Ond dwi eisiau chwarae PS4. Dwi wedi cael Frostpunk am ddim. Nice. Frostpunk yn good, rwy'n hoffi hwnna. Mae'n bloody galed, though. Ie, un o'r games dwi eisiau chwarae am beth yn. Niho am ddim. Yeah. Neo. O. Clywed am hwnna. Gysi
Mae yna... Wyt ti'n fan o Radiohead? Radiohead? Yeah, doing alright. Ie. Mae yna Kid A Amnesia Exhibition Radiohead. Mae'n ddim. Mae'n mwy eitha tech demo. So be, os gyda chdi awran de, werth o. Ti'n basically mynd trwy fatha art gallery Yeah. / museum trippy efo cynnion Radiohead ac yn best ar album nhw. Nice. Highly recommendio. Awr yn cyfeidio, am ddim. That's something cool. Dwi wedi cael y Tomb Raiders i gyd, am ddim. Newydd. Bioshock 2, am ddim. Yeah. Oh man, my game audio 100%. I'm in the wrong... Maybe Game of Thrones, the board game. Yeah. Bydd nag hwnna. Game of Star Thrones Wars. board game. Star Wars Squadrons am ddim. Yeah. So mae'n... Squadrons, hwnna'n good game. Mae'n really hoffi Star Wars Squadrons. Fi hwnna'n amazing efo VR. Mae gen i fi VR, ond dwi heb dal wedi neud o. Yeah. Mae VR wedi bod dan gwylus a 2 years. Ie, mae gen i lot o games da. O, Payday 2 am ddim ar un adag. Nice. Europa Universalis 4. So apparently yn da. Oh. Evil Within 1, Evil Within 2. So, deals we had. Ooh, byddi dwdwd. Byddi dwdwd i fi. Regis, what do you mean o party? Hwnna'n cool skin. Mae'n Morgan efo ni yn y VC. Oh yeah, man! Hey, Morgan! Helo, Morgan. Wyt ti'n ymuno efo ni? Cos dwi'n meddwl ti yn ti'n Fortnite hefyd. Oh yeah, mae'n mewn lobby. Ai, Morgan, dwi'n na. Game my video. On the Xbox. Ar y Xbox? Ah. Falle... Ddim te, falle mae'n ein o'r... Plant fe. Ie. Whoa. O, Whoa, beth ti yn? Ooh. Dwi wedi clicio ar... O'n i'n dall o'n chwarae fideo, sorry. Danish di. Ydy Lego Lico, di? ie? Danish di, ie? Falle. Mae'n all, like... Rhan hwnna o'r byd. Mae'n fath o gyda'r fan. Faint o arian yn nhw'n mynd i creu am, like, gwerthu Lego sets Fortnite? Ie. Ond mae'n eitha, like, Wel, agos at Nadolig nawr, ddo. ie, mab, ffrind gorau fi, mae o rili fewn i Minecraft. Yeah. Ond dim gymaint Minecraft o, ond os o gwmpas Minecraft. Sgynnon nhw ddim, sgynnon nhw'n PCs pwerus a video games consoles. Yeah. A dwi, bod so ddim wedi tyn nhw, dwi'n fatha, I keep that side of me. Ac, ond mae gynnu fo Minecraft ar y PS3, ie? Yeah. Ond mae gynnu fo shitloads o Lego Minecraft, Nice. Yeah, my little Minecraft Lego sets, they're just really cool. Dwi'n meddwl bod nhw'n gyd yn. Yn siŵr brynu un ar ei ben bwyd iddo. Yeah. Nice. Faint o griffio a trolio allu rhywun wneud ar hwn? Dim yn rhaid dwi eisiau wneud o. A ffaith dim ond i dda... Yeah, ydy hyn Dim mynd am yr aesthetic yma ar gyfer y game mode yma. Sy'n eich chi feddwl... Hwn yn long-term thing, so fydd Lego just rhan o... Oh yeah. Wel... Probably multi-year deal neu rhywbeth nhw wedi gwneud. Dyma'r... A ni'n mynd i just like casglu pobl mewn i mine a gwneud nhw i mine o am ni. Wel, beth ydy ddo? Dwi ddim yn fatha... Be Lego in Fortnite, oce? Mae'n fatha... Chwarae Minecraft yn Fortnite fatha Legos. Yeah. Fatha, Oce, disabled, beth sy'n disabled?
Spectre Knight. Oh, hwn yn y Spectre Knight un fi. Cool. Ti'n beth iwsio'r emotes i gyd? Be? Ti'n beth iwsio'r emotes i gyd? Oh, what? Worst game. Okay, loading. Shared world, yeah? Be? You have not currently made a key holder to any... Be? Ble mae'r load character wedi mynd o y locker? Oh, gwylod. Ech ti safio yn gwylod save characters. Yeah, I got it. Sut ti'n mynd lawr i fe? Oh, just click it. Yeah, dim yn intuitive iawn. Beth ti'n as? A Shoker. Oh, yeah, so That's mae not- Shoker... Pwy di na? Mae'n ddim yn y Shoker. O, di rei... Ydi stwff Disney ddim yn... I guess, ddim yn Lego. Oh, Mystical ddim yn gweithio. Sad. Ah. So, dwi'n cael ei byd yn hyn yma. So, ffocin faint o... Oh, wow. Ti'n gael talu hynna'n Minecraft? Hello, 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 hello. Oh, my yeah, days. whoa. God damn. Whoa. Hello. Ydy hwnna'n uchel? Mae'n Yndi. uchel ac mae'n swnio fel ti'n o'r 1940s. Yeah. O, dyn dyna'r look yn eisiau. Hello. Pwy di yna? O, hwnna Mystica. O, mae'n gweithio. Interesting. O, dwi'n mythi bod yn Erin Eager o Oh. Attack on Titan. Uninstall. Na, ble mae'r Alan holl Wake, dwi'n emotes? Dwi'n mynd Alan Wake chwaith. Perhaps ti'n methu bod un o, like, named characters. Neu rhywbeth. Renzo the Destroyer. Renzo the Destroyer. Sut dwi'n gallu newid? Clem. Hi, Wire. Mae pysgodyn yn cop-out. Agent Peely. Di Renzo the Destroyer? Renzo the Destroyer. Dim Clem. Dwi efo fo. Unlocked. Fish thick. Oh yeah, Renzo the Destroyer. But byd ydi hwnna? Mae'n cyfeiriad sgynna ni. Mae gen, wyt ti'n mynd i joinio ni? Galaxy's premier Doomfluencer. Part of the Cataclysm 2.0 set introduced in Chapter 4, Season 2. Oh. Gall mynd nôl i, like, normal mode ar y Ie, moment? Just i dwi'n edrych meddwl pwy yn y gallaf. byd yn yna. Renzo the Destroyer. O, skeleton guy, efo Mohawk. Oh, right. Thank God. Gafod yn dodgy dude efo. Okay. Ydyn ni'n barod am Yeah. World. Yo. Literally dim ond dau emotes, ond yn sad. Na, y tri. Tree! Ti'n cael tree? Ma- Dwi'n cael ma' dau. Survival ta sandbox. Survival? Survival y gychwyn. Yeah. Ydyn ni eisiau overrideio'r... Override your... seed number. Oh, right. Gwneud Na am ddim, ie. chwarae. Just numbers, do. Ah, Start. Ie. Dwi'n wedi newid yn byd, dwi just yn pwysio start. I ni cael... Hwn ydy'r 100% experience. 100% pure Lego Fortnite Pure, experience. Can't. Only
true Fortnite Lego enthusiast in chat, please. Cool. O, rhaid heb ready lan. Rwy'n dwi'n. Ydy un hyn cael, like... Probably cael DMC can hyn. Yeah, Sa'n siŵr pa can mae yan. Mae yna mute DMCA music yn Fortnite, chwa. Da! Mor fi ddim ceiro. No. Ddim yn gwneud am yr arian ydyn ni, Emrys. That's a good job, dyn ni ddim. Ooh. Wait in! Oh, Cuddle. Cuddle team leader. Okay. Cuddle team leader, nice to meet you. Yeah, why does that sound familiar? We've never fallen into a brand new place like this before. I'm glad we fell together. Could be dangerous out there. We should prepare ourselves just in case. Okay. O, dyn ni'n mynd i siarad mewn i'n amser. Mae hyn literally just Fortnite Minecraft, ydy e? Raspberries, yeah! Ie, be di'r... Fatha... Be di says y map? Dim clan. Perhaps mae'n just procedurally generated. Teimlo fel mae yn oherwydd mae'n... Pam fod hwn? Oherwydd ti angen rhoi seed mewn. Okay. Ww, mae'n rhywbeth oedd fyna. Ti'n beth i pingio? Pam fod y game mode yma yn Fortnite? Dim ond i sens. Dim clan. Sy'n all wedi feddwl? As in... Yeah, pam ydi hyn mewn Fortnite? Like... Pwy at Epic wedi meddwl... Ti'n gwybod beth mae Fortnite angen? Lego Minecraft. Pam di Lego Minecraft? O, ddim Lego Minecraft unrhyw ddim Lego City o hwnna. Ddim siŵr. Methu slido. If ti'n ar y top chwith ta, like, tymheredd? Ie, ddim o. Oh, no weird. Beth oedd hwnna? Ah! Mae'n a pre-copin. Oh my god, Oh, mae'n a wolf! flies yna. Help me, help me. You are hungry. Beth ydi hyn? Oh my god. Oh shit, sydd yma gyda fi... Oh shit. Oh my god! Ti di merco ar yr wolf hwnna. Oh yeah. Sydd yn build y stuff. Dwi'n hungry yn barod, what? Ha fi, ie. Mae jyst wedi dechrau'r bloody game. Ti eisiau bwyd, sy'n? Mae gen i raw meat. A lots of berries. O, gyda chdi berries, oes. Yum. Beth di hyn? Na, di gael dynestrio fe? Dwi'n just help bwyd. O, mae yna chest ti fewn e. Raspberries. Pumpkin seed. Corn kernel. Oh, rwy'n fi'n meddwl bod gallu pigo o box dan. Just dynestrio fe. Dwi ddim fatha Minecraft. Cos dwi byth i torri... Dwi byth i... Rwy'n fi'n dynestrio coeden fach draw fanna. Perhaps ti angen, like, axe neu rhywbeth. Ydy un? Vines. Mae yna pren ar y llawr hefyd. Un icon... Oh, map. Oh, map, oce. Utility. Ond un beth o gallu adeiladu yw campfire. O, sut ti'n cael Q? Ow! O, stuff o yma. Sheep. Oh my god, pan dwi'n mynd i punch y coed.
Fath y gêm di hwn. Fuck off, spider. Literally just bwyta pumpkin. Ie. Straight up. Okay, mae gynna fi... Dwi'n mynd i tan. Pam dwi'n mynd i tan? O, cos dwi'n mynd gynna coed, oce. Yeah, so ni angen workbench yn ni? Like, rhywsut? Sut ni'n cael workbench ar hyn? Dwi'n fy tan. Dwi'n ti? O, beth di hwnna? Mae'n rhywbeth, like, mewn y distance. Mae'n edrych fel, like, tŵer. Te. Okay, o'n i'n neud tan i fanna. Nice. Oh, Dyma- pet! Ti'n gael ti pet o'r cig? Y cig? Y cyw ia! O, mae wedi rhoi fi... Oi! Na, hwnna ddim yn pet, hwn yn bwrw! Dwi'n dod o ffarm... Ffarm defaid. That's how we do it. Lle ti'n gweld y tŵr? Draw fan hyn. O, mae'n just mynydd. Rwy'n fi'n meddwl rwy'n fe'n tŵr, mae'n just like mynydd mawr. O, mae'n... O, mae'n y wolf! Wolf, o, no! Oh my god. Ti di fynd at y buwchod, dwi'n meddwl. Na, rwy'n redig at y wolf. Mynd i ffwrdd. Pick the high Oh ground. my god. Ah! Zoom in lan. Oh god. Oh, hyn ddim yn gweithio. Oh, fi gallu taflu hyn? Oh! Is ti'n codi stuff? Yeah. Oh, mae ddim wedi brifo! Mae ddim gwneud unrhyw beth i'r wolf. Perhaps we're gallu, like, dynistio hyn? A wedyn cael beth sy'n lan ar y top? Oh! Hello. Hello? 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 Dwi'n swnio fel 1940s. Yndi. O, na. Na. Iawn. Ti o beth o'n i'n trio wneud? Ni'n trio mynd nôl i'r headset a streamo lle gwahanol i'r fel arfer. A'n amlwg mae ddim di gweithio. Right, ond ie, car ymlaen. Fi'n mynd i falle trio un, na fi'n neud cymhariaeth rhwng y ddoi. Sorry i disturbio chi, ond fi jyst eisiau pa headset i roi anreg i'r plant, you know, achos dyna be fi'n neud fan hyn, fi'n credig iawn. Dim anreg dolyg, ond just dyma chi, chi'n digon hen nawr, chi'n gallu cael rai. Da iawn chi. Nice. Na, hwnna'n min, fi ddim yn Scrooge. Anyway, byddai nôl. Dydw dwi'n cwcio. Na, Yeah, ddim siwr, we're just wedi, like, just bleita fe. Oce, di tan, dyma chdi ar dan un o fe. Woo. Ni'n, inflammable plastic. Oh, yeah. Flame retardant plastic. What, gyda? Oh, mae'n y tai dra fan hyn. Dwi wedi dod yn coed mae'n gyd. Merge. Just casglu pren rwy'n gweld ar llawr. Mae'n na, like, mae'n edrych o'n y tan dra fan hyn. Mae'r tai hyn cael bloody garage ar garage door. Un peth rhaid i fi ddweud o hyn, de. Y gêm am ddim, ie. Yeah. A mae o, fatha, it's got polish. Like it, fatha, ella na i troi allan ddim enjoyo hwn. Ond allu di ddim Yeah. gwestiynnu'r polish i hyn, ie. Beth yn y byd ydy hyn? Yn y cadar? O. Oh. Oh,
Granite. Eisiau un granite arall. Wyt ti'n granite yna chdi? Oh, dwi wedi ffeindio arrow. Granite? Ie. Yeah, mae gen I granite. Alli ni rei granite i fi Oh. cael ei workbench. Yeah. Good. Can't use in the rain! Oh my god! No! Right, rhoi ti fewn. You were You cold. are cold. Oh. That's my mewn fan fan hyn. yma, Ah, great. Mae'n... Nice a warm mewn fan hyn. O, gada hwnna i cael cadw stuff. A wedyn, o'n i'n neud... Mae gath i adeiladu Simple Shack. Chi sy'n clywed fi nawr? Yeah. O. Ydy'n gwell na gwaith? Gwell. Tipyn bach, oce, ffain. Diolch. Right, fi gallu ymuno gyda chi nawr. Dwi'n gwybod sut allu di joinio ni, dwi'n gwybod beth yw'r deal efo'r... Uh-oh. Be ti'n meddwl? O, o'ch ddim joinio ni yn y byd yma. Wel, fi newydd... Fi ar Fortnite. Oh, select world, oce. Ti'n cael joinio criw... Cnau... Pa world wyt ti mewn then, guys? Request to join. Dyna request to join i fi. Okay. Complete. Okay. Mae ffeindio ti nawr. Oh my god, beth o? O, oce, da eisiau... Hey. Oh, Joinable, join party. Yep, fi di Join- gweld ti. nice. Okay. Hey, dwi di adeiladu Shack. Ti'n offi Shack? Yay! Oh. No, dwi angen... Can you... Fine. O, dwi di crafftio... Pan dwi'n methu... What? So beth yw'r deal? Be fi di colli mas ar gyda'r Lego update thing ma? Ti'n gallu Just gwneud literally Lego. just Minecraft, yeah? Yeah, No well, literally way. just Minecraft. Yeah. No way, oh, sorry. Fi ddim yn rhywbeth rhywbeth negatif on Minecraft on... Oh. Oh. Minecraft. Mae'n... Atho ni'n dweud i Owain ynddo. Dwi'n be fi barn fi ar diwedd hwn. Mm. Mae'n... Mae'n rhywbeth am ddim, ie? Yeah, A mae'n polished, dim atho Roblox. Okay. Oh my god, yeah, mae dibendant fel Minecraft yn dyw e. Wel, da ni fel server yn gilydd, a mae'n di costi dim byd i ni. Mae'n gweithio. Which is... Un thing, ti'n gael tal am server am Minecraft. You know what, mae'n gwell na GTA Online yn barod. Dyw'r maps ddim yn ridiculously mawr. Mae'n gweithio, mae'n gweithio. Yeah. Ddim rhaid chi prynu, like, apartment right yng nghanol y dre, chwaith. A fi'n dod tuag ata ti. Gallu adeiladu, like, Shack roof fan hyn. Na? With the love shack. And love Shack. With a jukebox money. Yeah. Yeah, falle na I gofyn Sean Corn am headset gyda really nice mic setup. Rhywfaint. Oes gyda ti unrhyw go-tos o gyfer headsets da? Logitech, sgynna fi. Yeah? Yr un Logitech otha... Yr un da. Yr un dri da gysiau'r offer. Yeah. Dwi'n bo. Ond ydy'r mic thing, ac ti beth yn defnyddio'r mic ar gyfer headset? Anyway, achos mae ti really nice. Mae'n gyda fi mic. Yeah. Ond mae'n gyda fi detachable mic iddo fo de. Ah, okay. So sy'n Nice. handi de. A mae hwnna'n powered by Blue Yeti. Oh, okay.
O, nes i prynu detachable mic ar wahân i'r standard Logitech then? Neu ydy e yn rhan o hwnna? Na, but just like that. This headset has got blue mic Oh, right, okay. technology. Blue Yeti technology, right, I got you. Yeah. Oh, mae hwn yn proper crafty. Crafty Lego. dyma lle mae creadigrwydd i greu actual stuff yn byd fel Lego, Minecraft. Dyma lle fi'n ffeindio fy hun yn lacking. Fel, nawn ni creu survival hut, neud hwn, a fi just fel, fi'n mynd i dawnsio o gwmpas y tân. Oh man. So ti dal gallu marw though? Yeah. Oh, it's an option. I'll take it off. Oh, okay. Just fel Minecraft, so peaceful, creative, neu survival. Yeah. Oh wow. Yeah, Billy. I gotta say though, mae'n edrych yn Oh, prydferth. it is. Mae'n edrych yn Double prydferth, shack. yeah. Sut ni di unlock a double shack recipe? Oh, because we need village. Oh. Dwi'n creu village. Be bynnag di hwn. Oh, nice. Mynd i edrych draw fan hyn. Rwyf na like, ma' na like tan draw fan hyn. Neis, beth gael e smoke. Oh, ma' na pobl! Ma' na pobl! Hello! Kill. Hello! Hello! Ydy hyn yn atgoffa ti o rysw fy ti, Hello! Emrys? Nhw ddim yn neis! Nhw ddim yn neis! Probably pumpkins at nhw. Ti'n meddwl. Dyma iar. Oh, dwi'n marw! Oh, fi di marw hefyd. Let's get back up, respawn. Oh, ti'n respawnio efo hogan. Oh. Cael hwnna, bro. A dwi wedi colli fod i. Oes a backpack o'na? Dyma... Be dangerous. We should prepare ourselves just in case. Got food, shelter. Chi di bod trwy hwn unwaith ydych chi? Gyda'r cuddle team leader. Oh. Garden plot. Oh my god, beth di hwnna? So yma? Mae eich backpacks ti like ar y llawr o draw fan hyn. Oh, I diolch yn ôl on. Oh, mae'r cuddle team leader draw fan hyn nawr. Oh, y cuddle team leader efo ni. Oh. New village upgrades. Edrych yn small. Yeah. Small thruster in ei be. Chdi sy'n look ar stwff fi'n gyd fyny ar sgrein fi. Oh, wow. Yeah. Furniture. Oh, dwi'n gallu creu gwely. Bywch. Dim byd. Okay. Thruster. Fi jyst yn dilyn rhyw fath o fel Tinkerbell thing. What? It's yn redig I ffwrdd o fi. Na'n beth mae'n fod yn neud. Dim clem. Na. O, mae rhyw fath o... Oh, chest. Uh-oh. Dwi'n meddwl cos gawn di map chdi bob tro. Pam mi methu rhoi hyn fan hyn? A dwi'n methu pingio stwff ar y map. Di hwn dim o Fortnite, de? Dim o gwbl, na. Na. What's dyn... Mae'n hollol wahanol, ynddo e? Mae'n holl o wahanol. Yeah. Ti'n methu pingio neb? Dwi'n mynd oedd yn cwyno am y peth, jyst dweud dwi fatha... Yeah. Weird. Nhw wedi mynd really left field gyda hwn, a just, yeah, neud rhywbeth hollol wahanol. Yr argraff dwi'n gael ydi... Mae hwn wedi cychwyn bywyd oedd o rhywbeth arall, le. Yeah. Yeah, mae rhyw crossover, mae'n wedi troi hwn mewn I game rhywbryd ydy e. A maen nhw just yn arbrofi, testing the waters. Neu,
Dwi'n chmygu yma... O, wch chi bildio... Da ni eisiau gwneud Minecraft thing. O, da ni eisiau gwneud Minecraft thing hefyd. O, be o'n i'n eisiau gwneud o'r gilydd? Ie, falle. Ond really, nhw ond wedi marchnata fe fel thing o Lego. So nhw wedi dweud unrhyw beth Na, ddo. Minecraft. So bydde ti'n meddwl bydde Mojang eisiau kind of exposure, dweud na, ni di wneud e gyda nhw. Os dyna oedd y collaboration. Ie. O, lumber mill. Ydyn ni efo lumber mill eto? Na. Na, dyna... Oce, na i lumber mill. Oh, come on. So, oes unrhyw un di ffeindio ffordd o creu arfau o rhyw fath? O, Dwi 'di gynna fi ffeindio workbench. arfer. Na workbench Okay. yma. Oh, nice, okay. I'm a coming. O, da ni'n gallu gwneud planks o wood, dwi'n. Shovel. Hwna. Dwi'n meddwl i cwcio bwyd, oes... Ble mae'r workbench? 30 granite, oce. Map marker. It's got creu map marker. Don't like that. Don't like gosh. that one bit. Mae'r placing stuff yn frustrating. Use craft bench. Ydy'r grid? Yeah, ond mae'n like finicky as hell. Mae'n like really finicky. Thing yw, fi yn joio gemau Lego o bob fath. Pam fi'n Ie, meddwl? ti'n lyg Fi'n hoffi nhw. Ie, fi'n hoffi'r gyfres. Fi wir yn joio nhw, achos mae humor, maen nhw'n really hawdd, maen nhw'n nice, mae nice level o kind of hwyl a difficulty I fi. So, Pam fi'n build o fe? a mae'n nice un chi'n gallu chwarae gyda ffrindiau neu gyda plant fi. A mae'n kind of cool fel two-player game. Yeah. Chilled, dim stress. Hoffi'r cutscenes, but mae hwn ddim mor linear achos does dim stori os e. Mae just Minecraft Lego. Dwi'n infernal impressed fod am ddim. Yeah. Hefyd, hefyd natur y skins. Yeah. Ti'n angen y skins gorau na. Na. Na, Cos wir. Legos na, ie? Yeah, Lego yw e. Yeah. A probably mae gyda nhw'r holl... Oedd gyda nhw rhain yn y back pocket anyway, yr holl artwork a sprites ar gyfer rhain. Ie. You know what I mean? Because neu mae yna generator sy'n neud hwn achos y gemau Lego. So ddim byd I nhw, just trosglwyddo y skins yma. Wel, fi ddim yn gwybod, but fi ddim yn developer, ond ie, fi'n tybio oedd yn eitha straightforward. Swn i'n gwybod wedi hanes y gem yma. Cos mae Fortnite... Fel gwybod, beth oedd y trafodaeth. Mae Fortnite... Mae hen digon o brand awareness yn y byd yma I gallu gwneud Minecraft clone yn hynna'n, llwyddiannus. Ie. Y ffaith mae nhw'n full on, ydda Lego. Ie. Sy'n, efo dim byd I wneud efo Fortnite, really. Wel, fi'n credu mae'n apt bod nhw wedi dewis roi Lego thing just cyn dolyg, so mae lot o marchnata fyna, achos o ran most expensive anregion dolyg, mae Lego lan fyna, Lego sets a stuff. So, Yeah. fi'n credu mae'n clever move gan Lego, a fi'n gwybod beth yw kind of dyfodol hwn o ran y collaboration yma, but fi'n credu mae bach o, just yn meddwl bod yn really good move gan Lego o ran, mae Paul yn meddwl, oh my god, Lego Fortnite, mae pawb yn gweiddi Lego Fortnite, mae rieni sy'n chwarae gyda fe neu aunts neu uncles neu teuluoedd yn mynd, dyna be maen nhw eisiau Lego, achos, fi'n credu lot o hwnna. Good move, Lego. As if nhw ddim yn gallu neud it anyway hefyd, dyna anything. Fi'n creu grill o yma. Okay. Just eisiau grill.
Fi jyst eisiau dolyg i ddod yn gynnar nawr. Fi'n fed up. Fi jyst eisiau fast forward, cael break, chwarae games, treulio amser, a just, yeah. Beth yw'r dywedi yna? Put a fork in me, I'm done. Dyna sut fi teimlo. Dwi'n starfing eto. Dwi'n dechrau cwcio bwyd yma da. Oh, burgers? Nice. Missing ingredients. Okay. Dwi wedi gystraffu gyd o'r pren fi ar stwff. Dwi'n wedi torri pen. Rod. Lumber mill wooden rod. Is there any... Na. O, mae dy fi rhyw fath o axe, nawr. Nes pawb gyda hwnna fel default. Nice. Na, ti'n gwybod build the axe. Okay, mae dy fi axe. Be fi neud yr axe, though? Oh my days, hwn yn Be? Talk to Bright Bomber. Great to meet another adventure. I'm Bright Bomber. Things are looking even brighter with you around. Oh. Super nice to meet you too. Hungry Wolves. Alright. O, dwi'n ffindio, dwi eisiau lladd un wolf arall, cael un ffang arall. I ni gallu neud spinning wheel. Ie, chi di lladd buwch eto? Na. Yn y Fi'n gêm mynd i yma. Ie, fi'n mynd i trio. Na, in reality. Actually, No comment. no comment, yeah. No comments. Ti ddim eisiau haters. Oh god. Na, tegwch. Yn gadael o abattoir neud y job na, ddim i fi. Dwi wedi bod ar cwrs abattoir, ie. O'i ti? No way! Efo young farmers. Yeah. Oh, ti'n young farmer, Emrys? Na. O ti ar goll? Bod yn young farmers a bod yn young farmers yn dawel. O, wrth gwrs, wrth gwrs. Mae dy fi steak nawr, so os ti di wneud tan, gallai rhoi y steak ar drink ready? Na, mae'r grill yn y grill ocê. to cook stuff. O, oce. Dwi wedi build y grill wrth ymwyl y town hall. Oce, right. Right, fi'n rhoi'r grilled meat ar y grill. Come on. Na, never mind. Na. Dwi'n lladd blaid. Blythe. Owain. O, blaid. Illa fi. Mae'na pike y gang yn dyffod anllaw yn y blaid. No, really? A mae'na athwyn i can amdano nhw. O, Aberystwyth. O, nhw rhedeg efo'r blaid. Oh, wow. Oh, shit! Beth? Living my life. Mae'n dod ar ôl fi. More actions. Drop, move to quick bar, move to offhand. Oh, I see. So os dwi'n gallu bwyta hwnna nawr? Move to offhand. Fi'n gallu bwyta fe. Nice. You are hungry again! Gallu dawnsio. Okay. Dwi'n gallu lladd y blaid gyda'n hawdd. A dwi'n gallu rannu bwyd ti'n- gyda ti. Bydd hwnna'n diddorol. Rwyt ti'n taflu... Ie, ti'n gallu just taflu ar y llawr. Ti'n gallu... Rwyt ti'n taflu explosive peth arno fe, yw ti? Wooden rod. Gynna fi un o hynna. Buwch arall. Mae gen i Pet. sword. Sydd yma axe. I'm ready to fall. Joio hwn. Ond dyn nhw wedi bod yn glir iawn bidio, ie? Oh my days. Just wedi murder o'r... Biwch yna. Right, use grill. Mwy o quick deposit.
Angen granite. Fe dwi'n cael granite o granite. O cerig, sy'n rhan i pickaxe. Nice. Ie, dwi wedi ffeindio granite. Forest axe. Craft. Right in it. Damn it, Janet. Change recipe now. Corn. Eat to heal and reduce hunger. Corn. Diddle-diddle-diddle. O, dwi'n ffeindio ogof. Ogof yma. Dwi'n fewn i'r ogof. Wow. Oh shit, lle dwi? Dwi jyst wedi gweld scarabid yn dod allan o'r ground. O, Iesu mawr. Yna ogof mawr yma. Dwi ddim yn hoffi horror games, Owain. Dwi'n mwyn cael lack o pingio de. Oh no! That's a Breath of the Wild. You got the juice. Fried egg. Oh, oce, allai neud hynna. Sgen i ddim oes, so anghofio hwnna. Dwi'n dweud map marker ar gyfer yr ogof, iawn. Dwi'n gwybod buildio map marker, which dwi'n angytuno fo. So chi'n sbio ar y map, hwn. Nech chi weld lle mae'r ogof. Nice. O, ti'n cysgu fel, just fel Minecraft? Dysgu, Na. be dim fath o real life? Na, just yn meddwl, ma hwn yn rhan o fe i ti'n gallu cysgu yn Minecraft. Right, Bomber's bed. Dark Ghost's bed. Le, ti di creu... fi eisiau creu hwnna. Ond dwi'n cael... Dwi wedi creu... Ti angen creu gwely eich hun. Byddai yn, fi ddim yn casgu yn gwely ti, bai poeni. Who's been sleeping in my bed? Excuse me, that's my bed. Right, fi angen mwy o coed tân, then. Okay. Fi'n chwilio am coed. O'r te. Mae thing village wedi mynd yn air, dwi'n mynd i wneud yn byd o fo. Gallu, mae'n just dangos ti like a stats o village, ydy? Oes na Oh, mode actually, o fel ymladd gyda'r cymeriadau yma then? Na. Na, dim o gwbl. Dim yn beth dwi'n gweld, na. Okay. So mae hwn yn hollol, like... Fel ti dweud, Wedi bait bomber? Roedd hi'n gofyn hi i ymuno o'r village. Oh, sheesh. Mae hi'n, hyn yn ystafell fi a Bright Bomber. Please gadael. Ti'n ei gwylio iddi? Yeah, please gadael, hyn yn ystafell ni. Please, Oh my god! Private room. Ti'n ma gwylio fi? Ti'n ei gwylio? Na, roedd hi'n gwastraffu'r pren ar gwely hi. Oh my god. Wow. Mae gallu creu ti gwely os ti eisiau. Wow, well. Eisiau gwely? Fi almost methu credu hwnna. Dwi'n ma gwylio. Did you rain in a candle? Do. You bastard. Yeah! Dyma ti, Morgan, mae'n gwely 3 ti. awr ti'n cael hwnna. Ti allan. Dim ond yn gysgu ti allan? Ie, dwi wedi rhoi gwely fe ti allan. O ie, hwnna ddim yn neis ti iawn. Ei, mae ti yn fach. Ti lli neud y ti, rhoi extension a neud mwy. Ne. Come on nawr. O, storage. Ne. Yeah, okay. Pwede sy'n dy activation switch? Ie, fi'n trio creu roof. Activation switch. Ie. Dim gwael am beth mae'n gwneud. Dwi'n gallu reid o ar y... Oh shit, nhw wastyn. Rwy'n yn chwarae ni, hapus. Rwy'n methu, rwy'n methu adeiladu... Oh, jeez. Fyna. Rwy reswm. Oh my god, pwy sy'n bloody snoro? Dwi'n gweithio. Fi'n bwyta raspberries, dyna holl thing fi. Byddai gyda runs mewn chydig. Bwyta gymaint o raspberries. Be di'r thing yma? Air yma sy'n dod y lle ni. Be? Be? Ywn! Yn y lein... Wall of light yma. Hey! Mae jam ys tanlinell y Ie, ffitio be di'r yn wall of light dilyn. yma? Pa wall of light? Rwy'n methu gweld yn rhywbeth. Hey, diolch am dilyn ti, James.
Ti'n mynd gweld massive wall of light yma? Na. Rwy'n Mae yna meddwl. massive wall of light yma. Mae dim byd fan'na. Does dim byd fan'na. Sbia ar... Na i rhannu sgrimio mi ddod, Beth ti'n siarad? Ti'n mynd insane. Ond mae di mynd wan! O na! Oh, classic. Na, Fi dim dod byd yn fan'na. agos a... Y creepy. Oh, ie. Cymryd Oh! screenshots nesa. Ni angen 15 granite i upgrade our village. Dyna beth mae hyn yn dweud. O, dwi efo granite. Ddim siŵr beth mae hynna'n gwneud. Whoa. Planks. You are starving. Gwych. O, 10 plank. Dwi'n literally ganol i'r planks yn barod. Mae gan... Beth ti'n efo planks fi? Oh, build recipes. It's a wick. Fi'n creu planks. Na, fi yn creu planks. Na, fi sy'n wedi creu nhw. Fi roth nhw. What are you on about? Fi yn nhw. Na. Nes i reisio lots o coed yn efo. Na, I don't think so. Dwi'n Emrys, fi'n credu fi'n gwybod be fi'n siarad am fan fi'n dweud. O dyfu pren, a fi wedi rhoi nhw trwy'r mill i greu planks. That's all I can say, okay? Ti'n dweud y planks? Level 3 wan. So gallu adeiladu hwnna. Oce, da eisiau mwy o planks. Okay. Allai. Fi heb creu gwely eto. Mae'n na gwely i O, ti, dwi wedi gwely, creu. gwely. Mae'n... Se? Oes, Ie. ti allan, sgwch chi'n Beth yw'r bonus o cysgu, ddo? Dal methu, Ydy yn like, neud rhoi hyn egni ti nôl neu rhywbeth? Dim clem. Rwy heb trio cysgu eto. Tai. O, da eisiau sturdy wood found in caves, not sort. Oh shit, okay. Okay, 15 planks, 25 granite, 10 knotwood. Okay, yeah. Hollol doable. Come on. Rwy eisiau just adeiladu, like... Mae'r adeiladu ar hyn yn really... annoying. Minecraft. Ydy e, mae ddim. Mae ddim fel Minecraft. O, gwbl. Mae gan, wyt ti eisiau bod yn useful a dod efo fi i chwilio am coed? Hamid So fi ti'n methu... gweithio arno fi am Mae'n defnyddio wir! planks all the time, so I don't know. Be ti? Dwi eisiau chdi neud... Dwi eisiau chdi neud mwy. Oh! Rwy gallu gweld y wall... Alright, be ti? Y wall... O... golau nawr. O, ti... ocê. O'n i ddim yn insane lle na gon. Rwy'n meddwl mae'n yr... border o'r village. Okay, pa bynnag wood ti'n gael... O, corn! Da ni eisiau reid o syth fewn i'r mill. Da ni angen 25 planks. Ew. Ond wedyn, da ni eisiau mynd i'r ogof wedyn ni nôl not wood. Not wood. Yeah. Word. Not wood. Oh, black wood. O, da ni'n neud weapons fan. Net? Ah. Eisiau present. Ti wedi peto'r cywiar a wedyn lladd e. Eisiau present. Hyn yn cool. Cym torch. Sran. Spiky bits wedi mynd. Mae'n gael gwyb torch i chdi. Cadw hwn yn... Fyma. Oh, bloody... Oh! Get off. Get off. Get off. Get off. Get off. Boom. Yes. Okay, hwnna'n edrych. Cym y torch yn y, cym y torch yn y. Ah, Ddim wedi rogo wedyn yn Andy. alright. Brilliant. Ti'n a pickaxe? What do you want me to say? Okay. Ganed, ti eisiau? Ganed, ocê. ti eisiau? Hwn. Alright. Boom. Os ti eisiau gweld chdi mo, gan eich di talu dy ffordd. Uh-oh.
hoffi sut mae fe'n eitha gyflym yn casglu stuff. Aye. Yn satisfying. Yeah. Ti'n mynd efo axe yn y byd? Na go. Na, neud i'n Oh. sgwyd. Mae'n full. Oh. Ww, beth sy'n yma? O, tan, ydyn ni gyda. Shed. Ooh. And an either cool. Okay, let's build some stuff. Mae'r village yn edrych yn cool. Mae'n ydy. Yeah. Io, beth dyn ni angen rwan? Dyn ni angen... Ti'n mynd i cael gwared y chwyn, ddo? O, wyt! Ah, ie, oce. O, ti'n gallu ysbio? Am ydi hyn mor bloody uchel? Oh. Start build. Oh, yeah. You are starving. Jeez! Faint ydy'r bloody Lego pobl hyn yn bwyta? Raspberries pob man, pam ti'n mynd nôl nhw? Io. Just bwyta nhw, probably ti gyda loads. Mae'n gallu ti? Be yn y bush. Fi eisiau lladd hwn though. Okay, percent i chdi. Not Is enough that- resources. Oh. Oh, bloody hell. Ogan. Okay, fi'n mynd Emrys sec. Fi really angen lladd y dafod yma. Bwyd. Right, mae dy fi... Ti'n bwyd? Bwyd nawr. I'm gonna eat oi. Fyna. Mae'n bwyta raw Yeah. egg. Yo. Ffait, ac yn dim eich ni mewn am Ogan? Wow. I Owain hwnna. Sorry, Owain. Ti eisiau fi coginio ti proper meal though. Wedi- Fried wedi- egg. Wedi bwyta raw egg. Oh na, ti eisiau fry, ti eisiau rhoi e fan hyn. Right, fi'n mynd i grillo rhywbeth lan i ti, okay? Oh, lovely. There we go. Change recipe. Grilled meat. Boom. Quick deposit. Boom. Gwylio, beth ti'n joio hwn nawr? Ti'n blas yn y negrew. Fi di lladd dafad i gael hwn i ti, so bydd yn werth e. Diolch Here we yn fawr. go. Yeah, croeso. So, unwaith mae'n dod nawr, baba bing bada boom. Bydd yn dweud take, a wedyn... Fi gallu rhoi e i ti. Come on, unrhyw amser nawr. The hell? Ti yna? O, where's my... Fi di coginio fe, be mae e? Mae ddim yn inventory fi. Unless... Let's go pigo fyny wedyn. Os ti'n dweud o. Okay. Oh. Right. Io, so eisiau ddod i'r ogof efo fi. Oh, Yep. dawnsio nawr. Bloody Os hell. mae- Oh, fi ddim yn gwybod ble mae bwyd fan. Because fi wedi coginio fe, fi heb bwyta fe. So, ble mae di mynd? Ooh, corn on the cob. Let's go. Mm, Red egg. just cael y raspberries yma. Dyna probably peth Ie. gorau. Faint o raspberries ti eisiau? Sut fi'n rhoi stuff i bobl ddo? Just dropio'n allan. So, Io, Ogan, ti'n dweud ta? Ni'n cael knots. Da ni angen knots wood. Da ni angen 10 knots wood. I upgradeio yma. Big knotwood. Ie. Yeah. Ti'n gael cael o Beth ydi from caves. knotwood? Strong wood in caves. Ooh. Cael. Alright. A dwi angen dod o axe am hwnna. Gynna fi axe a pickfork efo fi. Nice. I'm just mynd i collect the granite, so we'n gallu creu axe, so wedyn bydd Ie. yn arfer ffordd. Mae'n ydi... oh, sorry. Pwy oedd hwnna? Oh, spider. Yeah, Oh. silk. Ooh, mae dy fi silk nawr. Very fancy. Sut fi'n cael yr torch? Fi wedi pigo un fyny. Ie, just dewis o wedyn, ie. Mm. O, mae golau fan hyn, os e? O, just stealing ti. Oh, shit. Yeah, mae'r game mode hyn Is it- mor weird. Like, pam ydi hyn mewn... Mae'n just... Yeah. The O, ffaith pan bod ydi... Di hyn- axe ddim digon cry. Ddim... Oh. A ni'n
nôl i yma. O, Jep, beth Dy max fi. Ti'n fo'r un acso fi. Oh yeah, sorry, yeah. Okay. Oh, wheat grain, marble, knotwood rod. Okay, dwi wedi cael stuff o storage yma. Bit deposit stack. Yn ni gallu cael nhw gyd then, Rhain? Wel. Oh, just cymryd popeth then. O na, fi di roi Rhain mewn storage, ydw i? O, mae'n skeleton yma. Fi ddim eisiau neud hwnna. Na i'n gadw nôl i yma. Da ni yn ill-prepared. No, allan mae'n... Sut fi'n cael y stuff i nôl? Oh, never mind, rhy hwyr. Ie, da ni nôl i fewn. Yeah. Mae'n lot o skeletons y felly, a... Di axe You scary skeletons. Di axe ddim digon da i... Na. Na. Y ffaith dwi'n methu pingio o fama yn frustrating. Yeah. I fod o'n i actually yn chwarae myncyn. Oh. Oh, fucking spiders mae'n annoying. Just so ma. Ti'n gallu lladd nhw, a mae'n rhoi silk i ti, so... Ie, byddi... Mae hitio'r granit yn swnio fatha rust. Be fyddi hyn? Mae'n like dilyn dragonfly neu rhywbeth. O'n i di wneud hwnna am ychydig, dyna beth o'n i'n meddwl Tinkerbell, ond... Fe ddim yn Tinkerbell. O, so eisiau dod am anter yma fe, dwi'n gweld tŵr. Faint o stuff ti'n gallu cario, ddo? Eisiau tab yn ddol faint o les yn ydw. Oh, right. Fi ddim... A fi ar Xbox X, so... Na i just gwasgu... Oh, inventory fi allu gweld e, yeah. Good. Well then, select. You got the juice. Mae'r sword fi wedi torri. Oh no. O, dwi'n mynd i fel. Mae yna chest. Mae'n cymryd fi i chest. Oh. Whoa. Oh, what? Beth yn y byd yw hwnna? Oh. Oh my god, mae rhyw fath o... King pre-cop neu rhywbeth. Ti'n gallu rolio. O, ie, mae'n hi ar ôl fi yma. Alright, hwnna'n pointless. So mae'n just dod fi chest with arrows a... Arrows mewn e, ac cotton. Diolch. Tinkerbell, I guess. Os ti'n pedo'r cyw ia, nhw'n rhoi ti... O iau. Ydyn ni actually mewn byd gyda chwaraewyr arall? Na, just ni. O, dyn e? Yeah. Okay. Mae fel game... Mae'n fel Minecraft, ni just offline cael server ei hun. Own server hun, okay. Yeah. Yeah. Oh my god, Oh, dwi'n... bloody hell. Be di marw? Oh, ti'n colli holl loot ti then, os ti marw? Dwi'n mynd i nôl o wedyn. Ah, okay. Yeah, mae'n like mewn backpack ar y llawr. Okay. Right. I'm really pumpkined up. Ww, lle i iwsio hwn i... That's C3PO. C3PO? Oh, mae what? fe'n C3PO galed. Hell Na, mae ddim yeah. yn C3PO. Na, mae fe'n edrych yn debyg, ond mae yna loads fel tribe just newydd redeg ar ôl fi. So fi'n mynd i dod i chi, so... Cyn marw.
Oh god, paid dod ar nhw i'r... Ie, beth ti'n hoffi nhw? Beth ti'n hoffi nhw? Ar ein siŵr O. byddai. Ie. Rhaid fi'n ôl stwff fi. Shit. No, sut. Lle mae'r... Wah. Oh, ie. Lot o sgybryda yma. Ie. O, ie. Dwi wedi gwneud y mistake o rhedeg y nos i ôl supplies fi. Shifaro. Mae'r open world feel o'r game yma yn neud fi'n casglu'r guys y crysau. Just yn gael dweud, okay, yeah. Yeah. Ond dim rhaid i chi, chi'n gallu neud hwn, llall, neu des. Mae'n lan i chi. Oh, no. Oh, okay. Okay, na I just compau gysgu. Actually, ni wedi marw cwbl o weithiau, so mae'n bach o jeopardy fyna, mae'n bach o danger. Just mynd ar y mines. Yeah. Yeah. You can't do that now. Be? Oh shit! No pobl... Ni siarad o'r box ma. You can't do that now. Oedd o spawnio 3 cymeriad. Oh. Oh. What? Oh. Corn on the cob fan hyn, fi'n credu amser corn on the cob. Yum, yum. Yep. Yeah, change recipe. Quick deposit. Bwysig bwyta. So beth pwynt mynd i gwely ar hyn? Ew, gaba. Oh, yummy. Oh my god, gwneud lot o skeletons. Os dwi'n dod i'r village, dwi'n dod ar ôl fi. Ddim siŵr. Sut ti'n creu wooden rod? Yn y mill. Right. Then. Oh, okay, dwi wedi gwastraffu holl... bloody... pren fi yn adeiladu... Os ti'n gyda fi pen? Fi eisiau wooden rod. Wooden rod ysgolch yma, ie. Be ti eisiau? Right, fi'n gallu rhoi oed i ti nawr. Ddim siŵr gyda fi edrych. Oh no, change recipe, Oh no, yes. o fe di bwyta fe. Where's that? 5 wooden rods. Gollong e. Dim hands punch. Eat. Na, sut fi'n taflu? Fi taflu? Na. O, so eisiau corn on the cob. Na. Oh, man, berries, like, pob man. Can you Wait in. spark plug? Spark plug. Gallu gofyn nhw i mi o'r village, os ni'n creu... Not roots, dyn Siwan. Dyn eisiau upgradeio y crafting bench, dwi'n fel. Oh. Shell. Oh, dyn eisiau lladd 3 shell na. If you like to build things and get crafty, I'm around to help. O, dwi angen wooden rods, ydw. Iawn, dyn ni angen lladd 5 o'r shell things na. I mwyn i ni gallu upgradeio. Dwi wedi rhoi y gwely ti i'r dyn hyn, Morgan. Sorry. Rwy ti ddim claim o'r gwely, so mae'r spark plug yn cael yna. Yes, dwi'n licio spark plug. Spinning wheel. Spins objects like thread and rope. Ooh. Not enough resources. Ah. Yeah, nes I colli ble oedd y backpack fi. See? Chi'n gwybod fe i siarad am? O, mae bron 10 y gloch, so... Oh yeah, mae'n wir. A dyna pam then. Nid just a game yw. A fi'n siŵr bod e. Be di pwynt cysgu? Beth yw'r pwynt gysgu? Yn y game yma.
Dim glem. Like, ydyn ni'n mynd yn Perhaps tew os ni'n bwyta gormod o bwyd, neu Perhaps ti'n ydy just fel respawn? heal thing o'n Wyt i'n ti'n unig? respawn ar bwys a gwely? Ie, dwi'n mynd i... O'n i... Nath shell lladd fi. So dwi'n mynd at y shell wan i... Cos da gan 3 shell i upgradeio'r... Yeah. Nice. I upgradeio'r... Beth gael efo? Y workbench. So mae hwn yn nes i rust na Yeah. Minecraft. Yeah, man. Survival element o'r cryf i gymharu. Ie. A Craftio. y ffordd ti'n craftio stwff yn efo, y ffordd ti'n adeiladu stwff, it's very rust. Yeah. Yeah, hynna'n gwir. Gwir iawn. Ooh. Mae'n eitha chill, y game hyn, i dweud y gwir. Mae'n eitha chill. Tybed, ydy un o'n ni gallu chwarae ar y byd hyn? Os ti ddim ar-lein? Dwi'n meddwl dwi wedi rhannu fo. Mae'r bydd hwnna'n neis os ni gallu. But, you know, ond yeah. Actually. O na, mae'na building style o'r yma. Ond ges ti lot o hwyl yn fel gweinydd Rust Emrys? Ys ti joio'r brofiad? Ys neb joinio Rust yma fi. Oh, right, okay, sorry. Nes i Na, joinio... dyt ti? A un peth hwnna. Un limio hwnna. Oh, un limi, okay. Oh, right. Oh, sorry. Health charm? Ie, dwi wedi cael un shell thing. Dau arall. Ac o'n i upgradeio o to. Oh my god, dwi'n... Resource jobs. Collect nearby resources. Go on the carb. I just put it there. Corn kernel, weeds green. Oh, don't have Nice. pith na stuff. Or do you just dweud o'ch spark plug? Just find your resources, you need. Ideal. Spark plug and NPC. Yeah. Ynddi. Sy'n ganton yn neud beth mae'n... Dim eitha rei pobol ar yr ynys. Naming no names. Spark plug yn tynnu phwysa. Ti basically yn dweud bod spark plug yn mwy defnyddiol na fi. Dyna beth ti'n trwy'r. Efo di... Cymru beth ti eisiau o hwnna. Okay, fine. Yeah, alright, whatever. Oh, God. Dwi'n mynd mai dehongli. Yeah, okay. Mae'r dehongar yn eitha cil a dim really lot i gymryd ar wahân i hynny, so yeah. Oh. Yes, dwi... Un... Thing arall, un shell arall. Ooh. Os o'n i eisiau penderfynu, though, well, they normal Battle Royale Fortnite, but then they probably pigo Battle Royale Fortnite. Be, dos hwn? Yeah. Am os ydych chi'n joio hwn mwy? You kidding me? Mae hwn really open world i fi. Di hwn rhy debyg i real Mae'n life. like farming, yeah, it's like, God, bydden ni ddim eisiau neud hwn in real life. Bydden ni ddim, bydden just fel, ah. Actually, fi'n hoffi creu tân, a fi'n hoffi... Dwi'n marw! What? Efo shit fi gyd? Oh, no. Oh, Be ti? na. Really bell i ffwr. Oh, no. Dwi'n i spawn yn ôl i fyma. Oh, dear. So Morgan, jyst i tynnu bwysa yn y village. Lot of projecting fan hyn. Oh, gee whiz. Na. So ni'n gorau neud yn hyn yn fyma. Okay. Oh, yeah, of course. Be sy'n handi ni,
Mae'n massive pillar, massive... O, lle ti di marw. Ie. Na, mae'n ffain. Right, dyna Nice. cyw fi gadael. Fi'n mynd i gadael chi ar eich ynys bach hapus ie. yn creu eich byd bach eich hun. A na i mynd nawr. Dyna oedd y final straw, Emrys. Diolch am y holl help. Diolch am y holl help. Mae hwn help, I love it. Thank you. Ie. Diolch. Oedd Ie. invaluable. Dwi'n meddwl ni'n oce i manager o'n peth o bryd. Ja, diolch. Byddai'n gwylio yn y chat. A byddai'n siarad yn y chat yn dweud i chi beth chi'n neud yn wrong, oce? Diolch. Os da, boys. Dyna. Mae fi yng ffeindio mas ydi mynd off Discord nawr yr thing. Byddai'n mymblo fel rockin' yn y cefndir Python ni. Mae'n ffain. Mute, fyddai'n mute fi hun, mae'n digon, a wedyn I troi'r Xbox X off, oce? Oedd yn mynd? Oedd yn mynd mid-sentence yna? Oh, wolf. Oh, just murked the spiders. Aha. So basically drove in? Oh, shit! Sweet there. Rwy'n dod. Dwi angen. So ti'n llafur shell guy. Ie, gyda fi un shell guy ar ôl. Ble mae e? Oh no! O, dwi eisiau llaw un o hein fyd. I update. Nice. Oh, yes, fangs, ideal. Inventory full. No! Be dwi ddim eisiau. Whoa. Granite. Gwy lot o granites da. O, di beth yn stacio. 30 di stack. What? 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 Iawn, oce. O, mae'n thing o fyna. Chest. Paid ac o chests sy'n gylio nos. Mae'n spawnio bobl. Ew. O, mae'n sŵn. Oh, shit. Yeah. Hynna. No, run away, run away. Oh, cool. Yeah. Wait again, it's not in there, you can't do that now. Rwy gallu bwyd beat nhw lan. Hawdd. Edrych arnyn nhw. Iawn, gyda'n hynna, dwi am chydig yn ôl, cos gyda fi ofon y stwff. Murk them. Easy Oh loot. my god. Mae speeders was just annoying. Just stop here. Yeah, yeah, maen nhw'n just like spawn o allan rai weithiau, dyn nhw. Yeah. Well, mae'n option i build adeiladu car da. Neu rhywbeth. Fi angen bones? Pam ni angen bones? Ie, mae'n uncommon, dwi'n gwybod. Dwi'n dychmygu dwi'n gallu reid nhw'n rhywbeth wedyn. Yeah. Ble ti? O, ti'n miles away. Dwi'n mynd da, gyda fi lot o stuff. Right. Da angen dechrau adeiladu chests fydd. Yeah. Neu chest just i roi pethau mewn. Ie. O, beth di hyn? Oh my god. Oh my god, hwnna wedi, like, murk over health. Oh, redig. O, y thing sy'n spinio? Rwy'n like... Carreg? Oh god, yeah. Ie, hwnna y shell thing o'n i'n gyda'r lladd. Right. Lladd 3 yn barod i'n gallu... Ti'n gwybod cael lladd 3 neu upgradeio'r workbench. Mae yna un mwy fan hyn. Ie. Right, So, fi gallu llafa? Dwi'n eisiau siarad efo chdi. How's... Oh. Let's talk jobs. Ti dweud job iddi'n barod o? I spark plug, yeah. Nid i'r... un arall. Bench. O, 2 shells gyda fi. Crap. Mae gen i un arall. Dwi'n just wedi O, llafa. Woo! Woo. Mae gyda fi
corn a stwff fel la. Sut da ni'n tyfu stwff? Gweld y patch o dirt rwy wedi roi lawr? Ie. Fanna. Rwy fi'n ffeindio like fertiliser neu rhywbeth. Throw it in. Oh. Oh. Rwy fi angen cymysgu like dirt a fertiliser neu rhywbeth i creu'r farmland. Okay. Sa'n Ie, siŵr dwi'n ble rwy fi'n cael y fertiliser o. Rwy just ffeindio fe rhywle. Pŵ, dwi'n nhw. Poo? Fertiliser. Yeah, probably. Just squat o lawr ar y dirt. Ah! Mae'r sword fi wedi torri. Oh no. Sad times. Sag. Oh my god. Sut in the box? Ddim siŵr. Oedd hwnna'n dweud pet? Biwch da. Mae wedi rhoi fi llaeth! Giver of wooden rod. Wooden rod. Wooden rod. Faint o wooden rod? Beth wyt ti angen shell? Ie, dych Dyna ti. Wooden. A dwi angen 5 wooden rod. O, edrych Sparkplug cael backpack arno. O no, Silas, hwnna'n rhywun arall. Hey there, Hey, my world, they call me hey. Hiker. But around you there, they call me Silas. See you on the trails, delighted to make your acquaintance. He looks like a serial murderer. Yeah. Well, That let's way. upgrade this bad boy. So ti'n creu chests te? Yeah, dwi'n gobeithio gael creu chests fan. O, da gallu creu stwff gwell yma. Ooh, lovely. Forest axe. Oh, we're angen planks i creu chest. Pa da eisiau plank... Gynna fi... O, gynna fi... Ellir gynna fi planks... O, 8 planks gynna fi. Nice. Da ni angen... Yeah, greu like chest, lle just am chest, really. Da ni angen 15 o planks ar gyfer... Planks fi, ta chdi dyn? Roedd ddim cael planks. Ei, da fi, eto. Take... I'm just mynd i cario ymlaen a adeiladu wal. There you go. Ydw i gallu gwthio'r Sut ydych build chi dod i'n neud... Beth na? Gwneud be? Neud chests. Sut ti'n neud chests? Rwy fe'n ar y build menu, o dan like yr un cadair. Oh, ie, oce. Iawn, dwi'n neud chest yn fama. Gyda fi tipyn o. So... Allan o ffordd cyw ia. Iawn, rhywbeth... tyfu. Geithio ni fanna, ie. Ie. Dwi'n mynd i chests i fod dim. Ydy hyn yn y canol, falle? Mathu dweud os mae hyn yn y canol yna. Dwi'n mynd i roi fanna. Os mae ddim yn y canol, oh well. Mae'n bush yn y ffordd. Oh my god. O, da angen bone. Ar gyfer... Oh, mae gen I bones. Uncommon forest axe. Felly ni un bone i fi. Yep. I fi gallu... Gweld os dwi'n gallu... Wrth gwrs.
You also actually call it Knotswood, ma. It's coed mynd i hwnna I gyd. Stone, marble, I should not... Ah, stone. Dech. Wooden rod. Ble mae'r... Dwi'n mynd i coed, os da i gael coed, dwi'n gallu... Hei dde. Okay. Wyt ti wedi job I Bright? Na, rwy heb. Help the village. Let's help the village. Resource jobs. Collect the resources. Okay. Nice. Skeletons! Oh no, skeletons! Dwi'n dod yma? Yeah. Yw'n amlaf y QR. Cael yna. Sut ydyn ni'n cael health ddim yn ydo? Wait, Ond ac on 3 stars dwi ar hyn o bryd. Oh. Ie, mae gen I dim ond 3. Hefyd. Oh. Faint o pren ydw i'n cael? Rhaen mwy pren. Oh my god, mae'n ysgol yn dod allan o'r ground! Meddwl ni angen, like, goleo hyn, like, goleo lan fan hyn. Sut ydw i'n creu... torch. Sut ti'n creu torches hwnna? Fain a... Yeah. Rhywbeth. Mae yna fain yn y chest yma, Jeff. Maybe go. Ble mae nhw ar yr, building thing? Ar y crafft, dwi'n meddwl. Oh, no, ar y crafting edge, right. Wood a vines, ond mae yna vines yn y box yna. Nice. Dwi yn lycio reid hwnna fel yna. So ti'n reid hwnna ar offhand chdi fel yna wedyn. So allu ddim rhwng lle. Oh! Oh my god. Hey, diolch, Silas. Be'n into bildio? Oh yeah. Oh my god. Pam nhw'n mynd mor, like... insane. Nhw'n mynd mor bell I ffwrdd. Na! Sydd e? Oh god, Emrys. Dwch drefn yn. Bro! Na, dwi di gwneud rhywbeth gwaith. Be? No! Okay, this is rust. This is rust. No! Now we're playing rust. Damn it! Oh god. Fi'n cael y granit da. Dwi angen adeiladu. Plan. Dwi isio 6 plan. Dim eisiau torri like a coed o gwmpas ni, a mae'n mor neis. Ti a fi'n chwarae games o'n ffordd holl o gwahanol. Ie, rwy'n hoffi cadw'r aesthetic rhwng y lle. Mae gyd am yr aesthetic. Dwi, Pai ti meiddi torri, pai ti meiddi torri. Oh! Axe wedi bloody torri.
Yes, i mawr mae'r axe wedi torri. Okay, hwnna fel yna. Gyd hwnna fyna. Hwnna fyna. Hwnna fyna. Tynnu bach o marble. Marble feels like a... Oh my god! Ni angen gorffen adeiladu'r fencing a goleio popeth lan. Ie. Dwi'n trio cael stuff mewn boxes. Na, dwi'n eisiau. Beth oedd hwnna? Be dwi'n dweud efo silk? Dwi'n bwyd eto. Oh my god, Emrys. Oh my god. Na, mae'n o flaen y crafting bench! Rwy'n methu... Rwy'n y boi o flaen y crafting bench, so rwy'n methu gwasgu e. I agor y crafting bench, rwy'n just siarad i fe. Dynamite. Oh my god. Oh. So, yn ni gallu lwro, like, y defaid? Ydw i gallu symud hwnna? Ie, mae'n fatha cerig mowr ti'n gallu symud wedi. Mae'n desert fan hyn. So, da ni wedi gofyn i nhw hel resources i ni, ie? Lle maen nhw'n depositio fo? Dim clem. Dim clem o gwbl. Rwy'n meddwl like mewn chest neu rhywbeth, ond does... Wel, ddim siwr. Dwi jyst yn gwneud shit lot o chests. So, bob dim thing sgynna ni fydd y chest o ddochr o. Nice. Cael y pren, cael y pren. Mae'r axe yn cael durability gwael. Ie. Dwi wedi buildio axe da, ond dwi eisiau fynd i'r ogof o. Yes, i mawr. Mae'r durability ar axes yn... like, dim byd. Yeah. Ie, ddim mynd i cael digon am hyn nawr fi. No, gwych. O, rhaid gallu, like, rolio hyn i'r village, though. So rhaid ddim angen mynd yn bell. Come on. Ah, come on. Haven't exposed i gyd. Sa'n giat i'r wal ni? Be? Ie, yeah, mae'n a gap mewn y canol. Oes. Sut allai... Meddwl. Na, food i fi... Na... Whee! No. Angen hwnna... 5 planks. Du-du-du-du-du. Dwi eisiau neud shitloads o planks. Ie.
Ooh. In plunk a roll. I'm impressed of it. Dwi... Ie. Mae o'n... Swn i easily yn gallu bod yn 40-50 quid game. Wel, dwi'n bod... Wel... Ti'n Yeah. O, faint ydi Rust? 34 quid, ynddi? 35 quid. Da, dim os faint o debyg ydy o i Rust. Minecraft ydy'r... O, ysgysach fi. Ydy'r thing, da. Yeah. Like, ydy'r coeden ar y game hyn, like, tyfu? Ie, dwi'n meddwl sy'n gadael y stump yna, lle fod o'n aros yna. Yeah. Mae'n hoffi sut nhw'n, like, torri mewn I log. Ac angen, like, dinistrio log. Ie. Yn eitha cool. Pren. Rwy angen mwy pren. Pren. Dwi jyst yn mass buildio. Nice. Yeah, rwy eisiau gorffen y... The fortifications! Yn rhedeg I fewn i'r ogof I fod os yma Knotswood. Os mae lot o'n dibynnu ar Knotswood o'n. Yeah. Ooh. Ydy ogofs yn unig ffordd ni'n gallu cael yma? Fi sy'n assume hynna. Well done. Yay! Ti'n cael knotwood? Hey! Oh. Lovely. Knotwood. Ah, ti'n beth neud y shift thing. Oh, I diolch. cymryd bod dim. Ah. Good. Ooh, slurp mushroom. Slurp beth? Slurp mushroom. Slurp mushroom. Nice. Bit slurp mushroom. Cooking ingredients. Oh no. Beth yw hwnna? Beth ydi hwnna? Yeah. Beth? Mae'n like... Oh! Mae'n huge! Anghenfil. Yeah. Oh my god. Mae'n amlaf
Wolf. Oh. Mae'n massive. Oh my god. Mae'n like edrych, ti'n gwybod, beth di Spider-Man bad guy? Venom. Na. Mae'n edrych fel yr anifail hwnna, beth ti'n galw fe? Beth ti'n galw'r anifail hwnna? Rhino. Mae'n edrych fel massive rhino. Ooh, slurp juice. I'm just silk. Gan ni'n gymaint o blinking silk. Beth yna wedi wneud o blinking silk? Honestly, ddim siwr. Object is in the way. Oh. Oh, mae'n a big carrot mewn y ffordd. Nah. O na, hyn mynd i bod yn allan nawr. Oherwydd yr Oh na. Be ddim yn aesthetically pleasing. Na, mae'r whole wal hyn mynd i bod allan oherwydd y mess up lawr fan hyn. Faint o pren ydi yn? Mae'n cymryd 2 pren. Os rwy'n torri e, dwi'n cael 2 pren yn ôl. Dwi'n meddwl ti yn sidori bethau Mae'n gyna. cael 1 pren. O ie, mae'n cael 2 pren yn ôl. Oce, hyn yn mynd i bod yn boli, just like ailadu e. Adeiladu e. Ie, yeah, rwyf o'r rhino thing dref hwnna. Right, dod dref yn un. Rwyf yn like dref yn un, really. Gweld e? Mae'n cerfod i ffwrdd. Oh. Mae'n huge! Oh my days. Pa'n mynd agos ar fe. Oh my god. Ti'n crazy beth ti'n neud. Oh my days. Shit. Easy. Oh my god, mae'n dod o ffordd hyn. Rwy'n mynd nôl. Dim diolch. Iawn. Ydw i wedi gan i... Upgrade! Granite. I've got granite. Where is my granite? Mr. Granite. Mr. Give Granite. me a box of granite yma. Dwi angen 9 plank. Diolch i drefn, dwi efo 26 planks. I'm Yay. starving. Oh. Gen i 20 pumpkin arna i. Book Nook shelf. Nice. Oh, marble. Mae gen i marble. Faint o marble sgan i? Oh, rwy'n meddwl ti'n dweud Marvel. Oh, un marble. Shit. Okay. Oh!
adeiladu yn mor rhwystredig ar gyn hyn. Yeah, that's good. Ding. The torches. Yeah. I only got Okay, so... taflu couple of nhw rownd. Ooh, ti'n gallu neud... Oh! Oh, copper bat. What the hell? Ooh, wall exposed bulb, copper. It's wick. Ooh, ti'n gallu neud rhywbeth efo vines. Ow. Cael hwnna. Dwi'n di... Ah, mae'n allan y ffordd. Boom. Ie, Dwi'n sut di- ydy'n stopio nhw, like, a skeleton spawnio? Ydy yn literally just rhoi golau lawr? Dwi'n meddwl. Yn very Pwy- pwy? Minecrafty ydy, e, cael, like, Mae gen fi lot o canwylla, dwi'n rhoi canwylla yn llefydd. Nice. O, dwi'n mynd i neud o'r top. O, ie, mae boi to chdi. O, ie. Oh my god, beth yw? Ei, beth yw'n? Be di be? Cath ma. Cath ma. Cath? O, Yw muscles. Rwy'n arall ni ymuno o'r village? No, do work. One of us, one of us. Dwi'n meet your needs fo. Mate, just hanging gwely, probably. Alrighty. Bron yna, efo'r wal. Bron di gorffen y wal. Wel, heb gorffen. Mae angen rhoi little spiky bits ar y top hefyd. Dwi'n cael gwely newydd. Dwi'n cael gwely neis. Gwely fi yn superior i gwely chi. Oh, what? Sorry. Oes gen ti pick... O, oes gen ti pickaxe? Oes. Wyt ti gallu pickaxe o... Ah! Dwi di marw. Dwi'n ti? Skeleton just bitch slap of me. No. Woohoo! Mae o fains. Ti'n gallu neud canwylla efo fains? A ma'n rili handi. Nice. Ie, yeah, mae yna carreg yn un os. Ti'n gallu pickaxe o fe? Sgolwch yn dda, diolch. On mi we. Mae mewn y ffordd o'r wel. O!
skeleton, sgerbwd. Ah! Dwi ddim yn poeni. No! Rwy'n dwi. Ydyn ni angen cael gwarad o'r fatha'r derelict buildings ma? Maen nhw'n kind of cool, yn nhw? Yndi? Wel, nhw'n rhan o'r bloody camp ni. Lla i mwy o gwelydd. Yeah. Beth di hwnna? Beth yn y byd oedd hwnna? Ydi glwyd hwnna? O. O'n i'n chdi oedd o. Na. She's just assumio. Rwy'n fath o, like, rift yn agor ni rhywbeth. That can never be good. Ooh, we done. How's your job? Get soil, gets fertilizer. Pen dyn ni isio? Fertilizer, yeah. Efo'r fertilizer, ni gallu cael yr, mwy fferm. Got it. Dwi am reid yn fama. Yn y... village level. Okay. Dwi eisiau mwy o llefydd tân, oes? Yeah. Mae'n neis bod ti'n cael resources nôl os ti'n dynistrio rhywbeth. Ie. Oh my god, run. Run. Oh, watch towers, be? Ho! Nice. Gyd i ni dy building. Dwi ddim yn mynd i pysnesu ar buildio chdi. Roi watchtower lawr os ti'n cael un. Gyd i Ar y dewis cornel neu aesthetic ni. rhywbeth. Efallai mewn cornel neu... Dyn ni angen y berries ma. Cadwch y berry bushes. Dwi'n just like ail spawn o berries. Dwi'n da am cadw'ch hunger ti lan. Boom, boom, boom. Oh shit, the fucking thing's rollies na. Oh, nah.
Mae'n handi I mynd I fewn I coed I fi. I torri coed yn automatically. Torri coed automatically. Ie, cos mae'n rolio. Oh, right. Nice. Wedi marw. A dwi'n cymryd amser o adeiladu? Na, fe'n really gyflym. Os mae'n like blueprint, ti angen rhoi like ti angen like ti'n rhoi e lawr a wedyn adeiladu e lan o'r blueprint. O, ti'n go buildio wedyn. Ie, yeah, ond mae'n dweud if ti ble I rhoi like y pethau. O, o'n i'n mynd allan. Okay. Oh, upgrade available. Village level 4. Oh my god. Marble, plank and knot root. Ie. Marble, un marble sgynnon ni ar hyn o bryd. Yeah. A stone found in grassland caves. Pren. Dwi angen ti. Oh, dwi angen ti. Pren. So if y boi mynd allan a casglu pren neu na? Ie, ddim fo. O, mynd I ffwrdd! Bloody pre-copyn. Ma' nhw'n annoying. Yndi. I hope they get patched soon. Patch him out. O'n i'n darllen y gymaint o post I hwn. The 13... Oh my god, mae'n gwffio yma. O, un o pobl mowr. Yeah. Mae'n dod fyny ato fi. Shit. Oh my god. Beth ydi hwnna? Un o'r boys mawr fan'na jyst wedi like llaf rhywbeth. Sa'n siŵr beth. Whoa! Beth oedd hwnna? Mad lad. Shit. O, wedi diflannu. O na, mae heb. O na, mae na wolf! Dwi wedi dechrau bildio beth o fyna gyda penod bach. Oh my god, beth mae'n gwneud? Oh my god, Revenge just like red egg really gyflym. Sign off, yeah. O gwbl. Rhaid ti meiddi dod draw fan hyn. O, rwy'n newydd. Ta beth faint o actual like
pethau sy'n actually yn y game hyn, like monsters a popeth. Like, sa'n siŵr os sy'n hwnna yn friendly neu? Oh my god. Oh my god! Mae jyst wedi murko wolf. Roedd fe'n literally just like gweld wolf a spit at fe. A like llafe mewn un shot. Mae hwnna'n impressive. Yep, aros draw fyna. Ow. Upgrade available. Certainly no way digon. Rwy'n meddwl mae'n just like ti gallu cael upgrade ond ni ddim cael digon am fe eto. Marble di'r issue. Yeah. Marble. Adeiladu a spikes. Uwch ben ein waliau. Woo woo. Dwi'n siarad lot o cynwyllau'n llefydd. Nice. Sure stuff o fama. Oh my days. Be? Nes i weld adeilad yn y pellter o fama. Wow, dwi'n o pimp. Bywyd, dwi'n o pimp. What? So ti cael pimp bywyd? O, dwi wedi bita bath i wneud yma. Mae'n rai extra yn y dda. Nice. Wyt ti di like level o lan neu rhywbeth? Na, dwi'n bod just one-off thing. Oh shit, dos o yma, dwi'n isio. Days. Oh! Okay. Oh, dwi'n meddwl. Shit. Oh no. I know, backpack fi. Mae'r fortress walls wedi cwblhau. Looking impressive. Print Wel, yn- screen. And very competent, a full-on Oh, open world thing. yeah. Dwi'n stryglo i fod yn negatif amdano fo. Yeah, mae'n redig really nicely. Dwi'n got dim hiccups. Well, Yeah. cross-play out of the box. Mae'n. Yeah. Faint hir mae'n mynd i barod e. Felly hwnna di'r unig Yeah. aspect. Pryd bydd y licensing deal. Ie. Dwi'n Rhedeg license allan. deal a drosodd. Oh wow, log cabin. Oh yeah, log watchtower. Dwi'n dechrau building y ben bryn, dwi'n mwyn sydd wedi gweld. O'n i'n cool. mynd dall, chdi gael gwneud mwy o stwff iddo fo. Oh yeah. O, pobl drwg o fa. Dwi'n reid map ar y map. Dwi'n mynd... Ti'n di sbio ar y map, pan dwi wedi reid marker. Yeah. Gyda pobl drwg. Oh yeah.
Bum, 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 bum. Hefyd, beth ti'n meddwl sy'n digwydd efo fatha... Oh, shit, Emrys, beth ti'n neud? Beth sy'n dig efo... Dwi'n sy'ch chi'n logi allan, wan. Oh, right. Cos, i fi, mae'n fatha, allu di abusio signing out, fatha. Sa'n llwyol? Yeah. Allu di abusio'r mechanic yna. Yeah. Oh. Short build. Kinda cool. Nice. Dwi'n trio gwylio pob man efo canwylla. Oh, come on. O, mae'n box yn top yma. Ti 'di cael hwnna? Box? No? Hwnna... Ble mae'r box? Top yma. O, dyma. Na, rhi heb agor hwnna. Heb gweld e. O, un bon. Ond yn allan o pren eto. Oh my days. Allan o pren. Ie, dwi'n allan o pren. Beth sy'n digwydd os y dau ni mynd i cysgu? Ie, ddim bo. Ei, ni dwi'n neud. Oh, hwnna fancy bed. My bed. You'd have a little four-poster bed. It's made out of planks of wood. Okay, Be mae cysgu actually neud, ddo? dim byd o'r edrych. Ond fe. Wel, fi'n meddwl bydd fe'n like skipo i'r bore, ond... Na. House job. O, ti'n gwybod ato nhw i cael stuff? Oh, right. I boi yna bod i pigl am pren, te? Codi lan, bud. Oh, mae'n merch, mae ddim boi. Sorry. I hope Raptor gets his plane checked before he starts flying. Okay. How's your job? Been working hard at the crafting bench, but I've only got 8% so far. 8%! What? Yes, he greased. Sparkplug, ready to like find sit at your job, ti'n mynd. Might even 8%. But in, talk to Raptor. This is Raptor reporting in over. Nice to meet you. Okay. No. Corn on the cob. Corn on the cob. Hell yeah. O, mae... Ieir yn gadael fertilizer o'n lle. Oh, Uh, nice. So angen trio... Sut ni'n denu y cywiau? Ie, yn fo. Beth ti'n gael nhw? Cywiau? Cywiau nhw like a meat, ydy e? Yw, iar, ie, just ieir. Iar a ieir. Yeah, you're right. Ti eisiau corn on the cob? O, we just wedi coginio rai, diolch.
Mm. Yum, yum, yum. Blasus iawn. Dwi'n meddwl da ni angen cael y stone breaker na. Yeah. Ah, used in crafting. Dwi'n dal yn efo spinning wheel. So dwi'n creu spinning wheel a call it a night, dwi'n meddwl. Spinning Okay. wheel, beth di hwnna? Wooden rod. Go ni weld, dan. Oes na adeilad ar ben y, like, y mynydd eira? Mae'n i ddira. Yeah, mae'n mynydd eira, like, yn y distance. Mae'n edrych fel mae'n adeilad. Si dechrau bildio thing o fanna, da. Wolf claw, dwi'n angen un wolf claw. Ffaith nhw ddim yn automatically stacio yn annoying with. Yeah. Spinning wheel. Beth di'r spinning wheel yn gwneud? O, di hwnna'n like creu stuff fel... Oh yeah, cord, yeah. Wool thread. Like a wool and stuff. Oh, it's like a cord like on the vines. Okay. Nice. Mae'r monster hwnnw rwy'n swnio fel rwy'n just lladd buwch. No! You bastard! Oh, mae'n reit fyna. I got lots more of the boxes. Redeg I ffwrdd. Redeg I ffwrdd. Buwch! Dod efo fi. Wyt ti gallu, like, gwneud y buwch dilyn ti? Oh. Wyt ti'n gwybod? Ond mae Minecraft just dal allan wheat i ti, a wedyn nhw'n Yeah. dilyn ti, ond... Iawn. Dwi'n mynd I call it a night heno, de. So dwi yn di Yeah. neud test rwan, de. Be sy'n Os digwydd pryd ti'n cael awr? Dwi'n gadael, yeah. Dwi'n gadael just cadw stuff in the boxes o. Ie, rwy'n dod nôl nawr. O, rwy'n stuck mewn drws. Ah! Iawn, it. Damn it, Janet. Os yna rhywun yn gwylio hwn a eisiau ymuno fo ni, Ie. DM I fi. Dwi'n dechrau gyda rhywun dol badan sy'n joinio ni, da. So allan gwneud shout-out. Ie. O, mae game of Yym. Thieves yn rwy'n gallu. Yn hollol. Sy'n da. Ond ie. Eto dwi dal yn stryglo efo'r bit, Number one victory royale, yeah, Fortnite, we about to get down. Down. Wel, gêm hollol wahanol yndi. Ie, mae hyn ddim Fortnite, like. Hyn just ddim Fortnite. O gwbl. Mae'n mewn Fortnite? Ie. Ond mae ddim Fortnite. Mae'n... Rust Night. Dwi dal yn mynd I trigger bit, da, Pam. Y Pam! Y Pam sy'n cael fi. Pam na, I Pam guess? yna, specifically, Pam yna Lego Minecraft in all purposes yn Fortnite. Pam na? Mae Fortnite yn cael adeiladu?
Ac mae Lego yn Ond adeiladu. y ffordd mae Fortnite yn adeiladu, dim yr un ffordd mae hwn yn adeiladu. Hynna sy'n cael ei... Ie, Dy ddim yn... eitha wahanol. Oh, shit. Ei, edrych, dwi wedi adeiladu log cabin. Ww, neis. O, sy'n gallu rei lot o... chests nhw. Yeah. Yeah! Mae yna, like, space mewn y to hefyd, ond mae'n just blocked off. So, croes i ti torri twll yn y to. O, sy'n gallu un soil. Mae fwy wedi rhoi soil i mewn y chest. O, un short i gael pedwar. Thing, lle. Wheat, pumpkin, corn, raspberry. Corn, di'r way to go, de. Corn? Corn, dyn eisiau tyfu, e. Allai. Ti'n gallu creu shovels, so falle ti'n gallu defnyddio shovel i cael dirt efallai. O, lle. Mae eisiau raspberry allan, gys. Wheat. O'n i treo wheat, gofio, so... Fe gael ni'n neud efo wheat. O, mae fertilizer allan. Soil, ie. Oh, my days. O, mae'n rhywun iwsio ni! O, io! Ai, do. Ww, dwi'n cael wheat. Be ti'n neud o wheat, so? Caca, mae'n siŵr. Nice. O, falle y wheat ti'n gallu defnyddio i cael y buwch. Os ti'n rhoi yn eich offhand. Mae yna loads o buwch stro fan hyn. Dwi eisiau just testo hwnna? Mae'n eich de. Ww, ti'n wyt ti'n bita, eto. O, na. Mae'r buwchs wedi mynd. Oh, no. Meddwl mae'r peth wedi lladd nhw. Ble mae'r buwchs wedi mynd? O, mae'n dal yna, fydd eith ddim mwg na. Ie. Mae fy buwchs an fan hyn. Dim yn y ffordd o fatha cheesio bossways. Falle. Dwi'n really eisiau. Na, mae'n cael y buwch! Oh my god, mae wedi dinistrio'r buwch. Oh! O na, hwnna wolves, never mind. Yes, i mar. Mae'n single shot llaw o wolves. Ow! Whoa! Ti'n iawn? Save the poison. Oh my god. Oh my god, speed of up! No. Oh my days. Oh my god. Yes! Lliwsio torri coed. Ah. Oh my god, mae'n gythlym. Oh! Oh shit, okay, gonna go away. Mae'n dal dod am ti.
Beth? Mae'n dal dod. O, ydy e wedi colli ti? O, na? Beth ti'n O, gwneud? wedi poison hyn. O, shit, na. God. Nath o... Ydy just casglu o pren mae'n torri? No, ie. Mae wedi colli ti. Oh, never mind. Oh! Mae wedi tynnu quite a massive lawr. Oh my god, dau enw. Oh, na, dim ond un. Oh my god. Rip that sheep. Yes, Mar. Yes. This is the new meta. Don't need TikTok, I'm in. Yeah, cheese o fe. Just torri coed efo fe. Oh my god. Rwy'n meddwl bydd fe'n just Hi like... guys. Yeah, Bydd fe'n probably just cerfyd trwy. Dwi'n trio colli fo. Hi guys. Dwi'n trio Got colli new, fo cyn... New Fortnite meta. Using the rhino guy. I've just got 100 wood in 20 minutes. In 20 seconds. Ah, damn, mae'r Q-ia wedi gadael y ffort ni. Oh no. Yeah, so... I gadael y drws ar agor, nhw wedi cerfed allan. Oh shit, no. Ond mae'n edrych fel defaid wedi cerfed mewn, so. Dwi'n mynd efo... Dwi'n eisiau ill-gotten gains fi yma I goffen y tŵr yma. So, ydyn ni yn constrained i'r... Ww, beth yw hwn? Oh my god! Beth yw'r dragonfly thing yma? Os ti'n dilyn mae'n cymryd ti I, mae'n, like, cymryd ti I chest. Oh, okay, dim oes. Copper. Bright core. Oh, my fucking things... Shells, ma, seriously. Just take a day off. Okay. Yo, that's me for today. Ie, a fi. Hwna'n, y fort hyn yn edrych really nice. Ni'n gorffen bant yn y fort yn y noson, Fortnite. Yeah. Cook cig. Celebratory dance yma. Lovely. Sy'n joinio ni. Wedi cath hyn? Ie, hwnna dwi'n... Pwy sy'n honni fod llen i'n digon da. Iawn. Ei, defaid yma! Ysbryd yn efo defaid? Fel rwy wedi dod trwy'r drws. Pryd wedi na gael ei agor. Iawn, dwi'n mynd I adael hwn rwan. I weld beth sy'n digwydd. Ie. Sut ydw i'n gadael hwn rwan? Central lobby. O, mae'n cymryd fi, lobby.
Cymryd deal o be? O, dyna dda. Os ydw i'n rhannu bydd... Oh my gosh, o stwff dwi wedi locio. We hit a roadblock. The world owner's left this session. Dwi wedi Level up. locio... Dwi wedi locio Auto 1, clutch. 2, 3, 4, 5, 6, Auto clutch. 7 yr un item. Auto clutch. Avi. Back bling. Yeah. Auto clutch. Dwi 7 auto clutch. Beth ydyn nhw? Just back bling. Pam. So, sut ydw i yn shared worlds? You've not currently been made a key holder in any worlds. What? Shared worlds are worlds where the owner has made you a key holder to their world, which grants you access when they are not online. Oh, so ti gallu gwneud fi key holder? Yeah, so I know fewn iddo fo. Eisiau nôl i fewn iddo fo, gos allai rei hawl i chdi. Yeah. Be oedd o? Key, be oedd o? Key holder. Neu rhywbeth. Rwy eisiau bod key holder. How? Dal yr allwedd. Eisiau cael yr allwedd i eich byd. Y byd Fortnite. O, mae bob un server efo 7 key. Oh. Oh, backpack fi ar y llawr. Efo. So, dwi am gadael. Oh, rwy'n dal mewn. Efo. Class. Really handy. Yeah. Ffog Not weird bad. yn neud o. Ffaith o'n gwrdd Google o. Yeah. Efo. Or even yn hwyl. Oh my god, dwi level 40. Oh, wow. Oh my god, dim XP ti'n cael levels cyfa. Os ti'n create and play in a sandbox world, ti'n cael lefel. Oh, damn. O, silos o stwff. Da i di dweud bod dim eraill. Yeah. Yeah, hynna handy. That's handy to know. Yeah. Oh my god, mynd mewn i'r siop, mae popeth yn just Lego. Yndi? Yeah. O ie, cos dyn... Ie, fydd hynna... Ie, fydd hynna'n... Cymlethu beth am mynd ymlaen. Eto, dwi dal yn dall... Y perthynas. Dwi'n as in... Sim yn ei sens. Yeah. Dwi'n... Dim, yeah. Oedd Fortnite mynd i Lego? Neu oedd Lego mynd i Fortnite? Ie. Yeah. Iawn, Syniad oce. pwy oedd e? Ie, pwy sydd mynd at pwy fan'na, ie. Yeah. Cos mae Fortnite yn un o'r brands pryna sydd ddim angen Lego. Yeah. Ti'n gallu dadla. Ffordd Be' da da ni'n though. gwbod, ie? Ffordd da i, like, gwerthu Lego. A cael pobl nôl mewn i Fortnite, I guess. Yeah. How challenging is the combat in this game? Very easy. Very easy. Iawn ta, that's me for tonight, well. Oh, yeah. A fi, diolch am gwylio pawb. Diolch am gwylio ar Twitch neu YouTube, ble bynnag ti an. Ac, gwelwch chi gyd yn y stream nesaf. Hwyl Ideal. fawr. Para.